Ile so le atato tranoi isanta upu tele ina salalau I lungo o le internet ina vai aso le tuana. O ni tala fai mai o le taua o loo wa afia I nei e Iran e so tai ma Armageddon o ole toia fio mai o Yesu Keriso. Ma le nei fesili sa tuina mai le sa tato paanga le suma ia tai taps fa pela le fesili. O aile Yesu lea e fai mai le watchdog a le military o Amerika. O le taua lea fuafua mo le amaketo o le toia fio mai. Ia sale iai se fuafua ngā whapea I ia tulang whapea foi I tulanga o le vai o tulanga o tatonu whakersiano ma pe a whapea e leo ngatusa wanu mawa tātou mtau. Ai sa ua wata ma whapea ia te tau foi na whai atu waisa whamtalanga tusai foi mali nei langa ua tere la wai atu. Ile ngata foi al tātou proklamu nei a o nisi foi proklamu o lo uwa ai o lo whasawa I lunga pere fasiri lea ia po whai umu foi tanata mu whapea whatau na uina foi walo amal tuspa ia a. Ai moa o no whatalo whatu I le pa ia ma malo seo tātou atanu sa moa tupu mai ma tamali'i ai la unga mai so sa om tamai ta nuk mala fanga mala tinu a toa po fea lawan me oe ala lai po to tono sa mois tu to tasi po sa moa territory and rik sa moa New Zealand, Australia, ma le te leo atu nuu no sala lau whafetu o le langi ai o tangata sio tātou atu nuu. Ia moa utu whatalo whatu, whawhetai, ma vi ia le atua tu sai landa tau singa alofo. Pea whai tu tusa mau pei tātou soifua malo lo ina lea te utu. Ia ma le ola man malo si sio vai. Al tātou mta upuna la tātou tātou o aile nei aso. Ole I tātou alu I te tono le nei mta upu. E tasi ni mea o te tau mawhai e whai nung o le nei channel pāna. E tā ofi mua ma vai ese mai mea moni mai tala whatupu I po tala fatu awa o loo tele ni whamtalanga o loo whewai I lungo le internet I le teiming nei. Ma e leo mea e wha maunia ma e le mon tele o tala fatu lawa tangata ia. Tam whailato ina ia whatustusa o le mea moni le. Leim tā upu nā mata ona o mawhawhawai ona se tasi o tātou tangata mata na tuina mai se whamtalanga le ngana Samoa. Mana ia whasiri. O aile Yesu le o lo. Lātou talino ai pe a whai mai o le tau le nei e so tai ma Armageddon. Ia pole Armageddon ile I tono o le tuspa ia I le whenga inga fōu I lo tuto le whaalinga mta o sifuru ono. A o lana whai upu o sifuru ono. Whaalinga mta o sifuru ono, whai po sifuru ono o lo tā uai le tūlanga tatu toi fo I mai la ia. Ai whai e te fia ma iai se nganga ia te oi fo I, please love, like, share, and subscribe. I le tātou polo kalama. Nei, mo le whaowina pēr, mo le tātou langa fo I o le hawhiwhia, I pē o le ni me whaia tātou noa I fo I mta opetu I nātu. Whasoa mai, ma tātou tu whetu whaia. So love, like, share, and subscribe. I would also like to read your comments. Well, myself, I'll poma.
I mea te tau na whai ai sau emphasis i tatum tau. Ia po ni mea fo i te fina ngaro i le tusai fo i moro ki natu tatum tau. O se si tal whea ngai lea, o ai le Yesu lea o lo tala no ai pe a whai mai, o le tau le nei so tai ma Armageddon. Po an Armageddon. O se fisili tala whea ngai lea, o lea, ia, i le nei ia ta video o le atatou tala no ai i mea ua whaamaonia moni e winga i le vete na inga ma Iran. O when amata mai ai tala e winga i le Armageddon. Armageddon. O au ia ese ala whaupunga koe ala whangoka whaalonga mai o whainga le. Ai whamai le ai, that is not, it's Armageddon. O le se senga i le vā o mea ua whaamaonia, ma mea ua tua ia. Ma loo manato se sa moa ma o se malingi ua li taia mai tono vanga awan malo. E winga li nenta upu o te au te reni na tues temi munuli. I vanga mo mua. Mea ua whaamaonia le taua ma Iran, mo mua lava. Si o tatu tala noa i mea ua whaamaonia. I nai vai aso talua i nei, ua whai ai e le United States ma Israel ni os whainga wha militeri. E tau lai i mea tō tina wha militeri a Iran. E au fiai no fuanga o missiles, o misila, ma isi whausanga wha militeri. O nei osa whainga wali o tia inisio talafou i lalo o le ingo Operation Epic Fury, bisi o le ingoa na o le ngaioinga lea Amerika ma Israel. O ta ua on Epic Fury Operation. O sini au tu na ta ua e tai o le military e au fiai. Le puipuia o fita Amerika ma na paanga. Whaititia le mahalosi o misila a Iran. Ma tau fia le whaatele inga o fete na inga. I le tūlangi le i sae tu tomu the Middle East. O whamatalanga lo ia mai le Pentagon ma tai o le military. Ua taulai fuanga wha military ma saonga le mbu. Ai le o ni valo anga wha le lotu po ni valo anga wha Kirisian. Pea whai ne yeini se le mama o le Pentagon o le headquarters le ale United States Armed Forces a koe i Amerika e o i le East Coast o ai foi o Amerika. O lea la e tāua tele on tātou mamlama i le nei mea. Awa o tala e winga i Armageddon, e le e amata mai i se tau talanga ale military po o le White House. Primena sidion fia wha mamlama o le amainga lea o le upu Armageddon kongo o tūlanga i o tuistusinga winga i le tau alo whai nei. E loa se mea na mai e tono le military. Po tai o le military. Ia po le White House foi, po le President America ma le administration na ia President Trump. Le ai, o tuistusinga tangata. Ai maisha tuistusinga wha Kirisiano, ma alato fuafuanga wha tutusanga i walo anga o le tono tuspaia. Vaenga lua whea na amata mai ai tale winga le Armageddon. O lea la o whea na amata mai ai nei tala. O lipo tia nisi o newspaper whaalapo potonga tala fou e whaapea. O se whaalapo to potonga e ingoa o le Military Religious Freedom Foundation, MRFF, Military Religious Freedom Foundation. O la tō mawaina ni whaitionga mai fita Amerika. Ia po ni fina, ni manatu fo. E mai fita Amerika. Ele o tuistusinga o momento.
fita o Amerika whapeo ni whaiti o ma. Ai o lato manatu fo ia wa te roi lato tangata kerisiano o le masala po le iwa 10% o vanga o Amerika o tangata kerisiano. E tu sai ma le nei whala potonga. E sili atu i le lua se lau whaiti o ma o lato mawaina. I wa pepe lua se lau nisio. Wa bai o lato lo lato manatu mwhina ngā lo e winga le nei ta upo. O nei whaiti o ma whai mai. Inisio whanatanga po briefing wha military. Sa ta ue inisio tai. O tu singa o le tusi pa ia. Le Book of Revelation po le tusi al whaaling. I tono le whenenga fō. Ma le taua e ta ua o le Armageddon. Nā foi le whasa amore no tuina atu mai tono tu. Am meki tonu. Tonu. Le whaalinga skuponga no whai pasuna le onu. O li potia fo inisio whai tionga e whapea na whai mai nisi tai o le tau o lo tupu nei e ma whai o na vea ma vaenga o le fufuanga le atua. Ai oi nei e te tau o na tātou whai tete ai I tu langa ia. O le se koe fo ia I kua I le mena le MRFF, le Military Religious Freedom Foundation. Talu mai nau te tono o le milikeri. Ke le I wha longo le nei mea, ai fo ia se whalapau tonga wa establish po wa whatupuina ma au sia tangata, ma ta ua I fo ila I whapea o se foundation fo I le whapito mo tangata kerisiano o le malo. E whai e ia lato whau. Fina ngano manatu I mea lo tutupu. I le larangi ma mea lo whewese whai vese e ingo tau ta whau tau. Mo le potia foi nisi o whai tionga I whaapea na whai mai nisi tai. O le tau o lo tupu nei e mawhai on a vea ma vaenga o le fufuanga le atua. A oi nei e tauan tātou whai tete ai a wā o nei mea o ni tua inga mai fita. O ni tua inga mai fita. O lipo tia atu I le whaalapo e tonga. A le o ni whaamtalanga o whaamania e vea ma tu la fono o le military. Rono inga. E leo o le milikeri la koke au mainga inga nei mea le Armageddon. Le upu lea. Po o valo anga ia o tuisusinga ale tusipa ia. A o tangata e to tonu fo le milikeri. A tangata kerisiano. Lolo. Whai lato fo. O isi lato. O tangata skola me tau tusipa ia. Lea e vava iei lato whape o me la le e whekau iei le valo anga le sau mai I lea ma lea e komo tusipa ia. Le vanga tolu. O le mea moni. Whasanga taua ngā I mea ua ia po mea whau. Fua. Se o tātou manino le nei mea. Le taimi nei, e le aise wha mao ninga alo ia e wha apea. O le military a le United States o lo tau se tauwa e au mai ai le Armageddon. Pe wha atau no ina ai le walo anga lea lo pe sei nisi mai tono le whaaringa. E le ai foi se tau talanga loa ia mai le Pentagon po le White House o whapea mai o le nei tau o se vaenga o wano anga whaaniloto. O le mea loo iai I le taimi nei o whaitionga mai fita. Tala fau mai tus tala. Mani wala au mai nisi o suyo korikeresi. Ina ia whaia se supenga. Ia. A whai o involve ele Congress.
por konkeresi I le whaingo se suesue. O le ale mea o iai le suesue. O manatu ata ngata la tō lai whaalia. A po fita e wina ia leo kako o leo kako I le waloanga lea o io le akau le tau whai u lea ma lakalaka le to e fio me le whaola wa kei o le interpretation na le kele o kanaka o le au Kirsiano ma tangata skola o tuspaia whapea o I lava o le e tau ele tau o muli lea o le ali so saule a fia whaalo mai o whaola o lona winga o loo whanga solo pea le name tau ma o mea o lipotia o loo tu mau pea I tu langa o tu o inga ai le o ni mea ua whaamawatia no winga Io mea lam pe whau mai tangata lato I o lato lau whina ngalo pe boni pe sao pe ia ai le o ni mea whapea o whaamawnia I tono ni milikelu ia tu langa whapea Vanga fa isa so tai ai le Armageddon ma le Middle East. La tatua mo le tifa ma mlaka le titia. O le isi fasili o le aisa e masani ai na so tai le Armageddon ma fe te na inga I le Middle East. I to tono le tonu ma fa Kirsiano. O Armageddon o se taua muli lea ua whamatalaina I le tusia a le whaadinga ia po le Book of Revelation I le tuspaia. O le upu Armageddon e so tai ma se nofoanga na mua Israel wengo o Mekido. O le nei nofoanga I tusa ma le limaspulu maida I le itu mātua o Jerusalem. O le mafuanga le na mafawfawa I nisi tangata talitonu. E whaapea whete na inga I le Middle East e mawhai o na so tai mabalo anga. O aso e matai. Le lau kako o mai, le lau whaamotu ina manole. I lau manatu latu le na tusia ina. O le mafua anga le nai mafawhai nisi tangata. Talitonu e whaapea whete na inga. O ale o kupo ingere kaua I le mele ma o tene le besi. Whaapea inga o le mea la le wala whatamu ina lea. O lea waloanga ai o le nā o se talitonunga wha le Kirsiana po wha le lotu ai lo se fuafuanga wha military a whai a sao ia talitonunga wha Kirsiana lo wate then so be it a o mea lo wha mamla mai nātu e lo o se fuafuanga le milikeri wha pe o amaka se amukede E laula manatu iai o se veteran na le sa au nai tono vana au United States Marine Corps. O te tau moto e malo ma se poto masani foli o ka masangi kai kongu. For the 20 years I lo taimi ato ni milikeri o briefing po o so se whatanoanga po o se whaamamaanga mainga o nimta upo le milikeli e whatatau lava I fuafuanga tau le awala e tau e kaua se whetau inga se paddle to fight a paddle a fo ina ia manu māloa whaaria mai tūlanga o le intelligence po tūlanga ni whai ona oina mai ai ia ni whiauta ua e whātus I le afo I le ke tu sai ma le iai o le fili ma lato fo'i ngai o inga lo whai ia lato au penga le whainga o lato fita so se mea uma whaapea o ai o inga o lo involve ai I le lango ina fo'i o le fili tūlanga o kai mi e whai ai o mako briefings including logistics e po tūlanga fo I sapalai ai se vaenga au I le taru I ta whaotau whaamaino o whaavalilu whaamaino o whaava
whaangaina o lori mta avale mtulanga esese uma whaapea. Ia, male mea silion tawa, o saunga le mua fita wa tuinatu ilato whatamuina ia, e mishene kongo ta whaatau. Ele I whatatau I wal, aile whakakau I walo anga o whakerisian. O te le I whaalongo whaatasi se briefing fo I lele strict and military. Kongo Marine Corps kaipsaka ika. Wa ta ua ai ni walo anga whaare kerisiano. Mali tuspa ia. Yang sao la whaatanga langa o military. Aia ta ita fora tangata o le kerisiano. Ta te nofo foi ata ita mwhaiota ita manatu. Whaawasenga foi lele whaatatau e winga I mea lo tutupu. O matasi e ima. Ma mea lo tutupu ni langi nei asa o ta ua tato o asa matai. Le whaatatau winga I ni wal a whakerisiano. Ioe, e tele fita iaino lato whaatuatua. Ai ese le whaatuatua tino. Ma ese fo I le whainga alo ia. Ale military lato. A whai e monitua inga o loo di potia. O le a vea le monta upo ngā. E ta tau o na suasuain. A ese I o tato whaatali pea I mea wa whaamaonia. I la ulam natu fo I lele o Samoa. I si o tato tu malanganu. E maa losi tele le whaatutua. E wao kato I tangata kerisiano tato whiola mai e le tunu. O le lotu man whaatuatua o ni vaenga ta ua o lo tato o lang. E tato tupu fo Samoa. Ai o le whaamoe le whaatuatua o le tai o tātou a mio ma le awala tātou te whea ngai iai ma isi tangata. Ai leo o le whaamutalaina o tau. Loping, o le whawhea loai. Ai leo le lako kāla I kau. O le se tūlanga whapea. O le bafua anga lea e tele ai whesidi pe a mata ona so tai tau. Ma upu whaad kerisiana po whaad lotu. Tali I le tangata mata. O lea la I le tangata na whesini. O aile Yesu lea o loo lātou tau noa. O tala o loo sala lau e whaasino I wāno anga whakerisiano. E a mai I le Book of Revelation po le tusi a le whaalinga I tono whenga I ngafou. Ai o le sootanga I le wā o le taua ma Irano le Armageddon. O loo tu mau pei le tu langa o tu ua inga. Ai leo ni whaamutalanga o whaamaonia e le bingten. O le tali moni lea I le taimi nei. I le whai umo le aso o mea ta tau o na tātou tau lai I ai. O fita o lo tau tua moni. Te da inga moni I le lalulang. Ma le lamatianga o le whaateleina o le tau. O mea e kaunga o na popoe I ai tangata. E kaunga popoe o le ale umi le kau. O le mono o mafua nei mea mono whatena inga o malo. A wā fita. O tangata o lātou ni o lo lātou. Whataunu wina nei ma au wina tu e malo. Me pe la malo Amerika o lana vai ngā au. Ia, ngā le siare ni mo le au. O le awhai po kiki la ko ia ma ngā ia I ngai fika. E le mea o lo I te whaotau. O lea lai tā ua tele. O na whaamaonia mua whaamtalanga ai le tali tonu I tala uma. O lo sala lau I lunga o internet. Tai lava mo le mata I le island of Ireland state. A whai au ngāle nei tau nanga I a te oe whaamemole. Like, love, share and subscribe. Ma tusi mai lo finangalo. The winga le name ta opu.
mai foi se whaamaanga foi pea si la fia le oi foi lea tūlanga. Ma whaasoa atu isi. E tuina atu la o te lenga whaapea. O le mea tōnu alo whaamamla mai tu aitu se foi ma fasili lea patai taps. Stasio tātou pāanga. E le e le o se ina ua au mai ale Armageddon. I tono mta upo ale Armageddon. O whena dato wa ai e waka wai foi ka i Kristo singa. E lo ni mea ia na mai tonu o briefings po fufuanga ni militeri o lo whamtala ina i tonu i tai au ma vaenga o fita. I unit SS o le malo. Ai ono tangata le tele o le tangaka o le karis o le militeri tangata Congressional. Wa mai o lato fina ngalo. A mai fina ngalo lau skola e meta u tuspo ia. Ia pe wa whatasi ai. Ia ona whaapele o nisi. O ni mea ia na tuina mai le Pentagon. Po le whaipai. I le President of America malana administration. Ai le ai. O fina ngalo lava lato ia whaalie. Tena. O le mea nai tā uwa i tele lava. Le su e lei. Ni kaga ngoi le masaingi ngana i to i su e lei au le paipa. Po fe sa ul fam talanga. Ona whaile o lau whai unga ma lau taitunu. E ia te au le a fo i le tūlanga o le e fia te le nta upule pena mai e tato paanga le ia tai tax. E so tai. Wa e o fo ia te e fo i o ma fo ma fa pe o mele whakakau konga le ua mai o aso nei ta ua aso ngatai. Le paule mea o te loa le nei. O whaai pei o na tuina mai au ngā perfecta o tuspa ia na tusinga na mua. O tuspa ia. I mea o le atu tuk ai le e fio mai whao. A mata mai tongo a inga na o tō sila ni mea lo sili o na pepesia i a inga. Ua whaasanga tau whanau mātua i whanau. Le ngata fo i leo. O mea i o pe o ma ape i a inga pe o na iel whala au whaasa inga. Mea nei lana mo i mau mai eia le tuspa ia. Mea nei te tupu yaso ngatai i yaso amuri a o le saule a fio whaanua mea le whao. O le a iei whetau o inga i le vao malo ia leo tātou wawa ai e leo le misina leo ko umaku lea kaua koe kiki koe umafoi lea whaasanga tau foi disi atu niu wa ia e la vea tu ai fo America pe le umasani ai mo tau sanga tele o tua na ia tu nei tau na umatau no lua na ta wai malo wa le gata i tūlanga lea. Ia a o mea tupu o natural disasters po ngā luenga malulosi whaalia o le tautia o le malulosi o ngā luenga malu al whaola ale atua. E rei o whaalia i tsunami o mafuie ia munga la o ti munga o lo longa o lea lava mea ufa pena o tātou wawai e. O mea uma ia lea paule belo te loa e ia. Wa lata mai le aso. Po le ale laka ai o whailonga nei na tuina mai ai tātou. E le tuspa ia. Ka koke wawai ai. I a fo o whailonga i ta o mai ai. Wa lata mai lo na fi whailonga mai. Le ngata fo le nao o tu lango ta ngata mo lato soifua mo lo lai nei. Sili na whaingata.
Ia, aua, o i lātou malava le o iai le lātou talitonuma. E nei se mea o iai i le whaipoipo le li le tamaitai. Or what we call transgender. O sa o whangau mai o tama o mai whomainga o whaia pulang whomai. Ia o whaaveg mas tamaitai. O le mea lea, o tulang whapene o i ele rangi mai taimi nei o uma o na walo ia mai tono o tutupoi. Ai o le saula le whaono i na sau whaano. Ta sian mo tui no hea o ia. Whai mai e pei o le mau i e sau le po. I le ilo e sais. I le i planning o na whai. Makako whaano kongu se aso. But if we want to call this as the season of the second coming, then so be it. Le taimi na tō whatau nung. E o foi la i le tūlanga le market and le alo tatu tano ai le amaketoni le kake kalmoa inge I whape o ie tu po le tau muli da wha leo le toe le fio mai o whao. I o tele I mai lo le ea me le tūlanga pawa le mea. Mana e foi whaano no. Whaftai tele lava mai e manuia le aso. This is your host, N.A.O.R. Talk, your host of the Island and Iron, a veteran state. Nuia le aso, soy for sempre fidelis. Hello, road, more talk! Hello, road.